көпкө күтүп калыпсың. Ай эми ишибиз ошол. Ой, эми ишиңен ошол да. О, ишибиз ошол эже. Жакшы эже. Бир эки эле суроом бар. Берем кетем эже. Ой, берсең бере калем, чарчадым өзүм дагы. Эже, айтсаңыз. Иә. Чоңдун аялы болуш кыйынбы? Кандай? Чоңдун аялы болуш кыйынбы? Суроону берет десе эле бере бересиңер да. Э, Ой, оңой болчу беле, кыйын эле болот. кыйын эле болот, Жолугушууга барыш керек. Аны жумушка жөнөтүш керек. Чоңдун аялынын деңгээлинде жүрүш керек. Оңой болчу беле. Кечиресиз. Күйөөңүз эмне болуп иштейт эле башында? Эй балам, мындай да. Менин күйөөм башында чайкоочу болчу. Чайкоочу. Чайкоочу деген жана базарга товарды алып келип арзан баада. Анан анын үстүнө кошуп сатканды ошону чайкоочу деп. Түшүндүм. Анан? Анан күндөрдүн биринде үстүнөн иш козголуп эле внезапный эле бизнесмен деген атка конду. Анан эле бизнесмендин аялы болуп жатып калдым. Иш козголгондон кийин бизнесмен. Үстүнөн иш козголду да. Түшүндүм. Анан мындай экен да, чайкоочу менен бизнесмен деген өзү бир эле маанидеги сөз экен ал. Болгону тиги современный тилде, азыркы тилде эле чайкоочуну бизнесмен деп коет экен да. Түшүндүм. Демек күйөөңүздүн үстүнөн иш козголгон сайын көтөрүлүп атыптыр да. Түшүндүм. Чагымда ушул өзү козготот да. Дагы бир күн эле иш козголуп эле карап туруп эле анан бир жумадан кийин депутаттын аялы болуп калдым. Күйөөңүздүн үстүнөн иш козголгондон кийин депутаттын аялы болуп көтөрүлөт. Сөзсүз көтөрүлөт. Азыр соц тармактарда дагы миш-миш жүрөт. Эмне деген? Бирок ачык билбейм го, ушундай миш-миш жүрөт. Эмне деген? Күйөөңүздүн үстүнөн дагы иш козголгон турбайбы? Садака болоюн десе, оозуң амай, анда жакында министр болот экен ал. Ал иш козголгон сайын көтөрүлөт аны. Жакшы экен. Айтсаңыз эже, азыр ушул убакта кайсыл жактан келип атасыз? Азыр сулуулар конкурсунан келатам. Жюри болуп отурдуңуз да? Каякта жюри, конкурсант деп айтчы мындай. Ушуге жакшынакай фигура менен мен жюри болуп отурамбы? Катышуучу болдуңузбу? Катышуучу болдум. Мейли, алдыңыз да бир жок деген экинчи, үчүнчү орунду. Ой, эмне деп эле былжырап атасың? Гран-при деп айтчы. Ойлосоң, мунагы фигура менен мен ушу, ушу менен экинчи орун, гран-при деп айтчы. Сизге гран-при бергендер дагы. Гран-при, жюрилериңчи, жалаң эркектер экен. Анан? Ой, мен кирип мынантип басканда эле, жюрилерин чекесине тал. Ой, турган жок ордунан, турган жок. Качан турат билбейм. Гран-присин алдымда келатам. Эже, мындай кылалы. Күйөөңүз келгенде дагы бир келейин. Чоң интервью болуп кетейин. Ой, болуп тур, силердин ишиңер ошондо, болуп тур, бара бергиле. Неме, баса, гран-при кут болсун. Ой, болуп тур дейм, болуп тур. Ой, ушундай да болот экен да. Siz aytqандай болот да. Siz бар, biz бар да. Siz опорабызсыз го. Bu iş nаш опора. Болду. Siz aytqандай болот, болду. Макул. Опора. Кандай? Каякта жүрөсүң сен? Каякта жүрөсүң дегениң эмне? Мен деген иштер менен жүрөм, мамлекеттик иштер менен. Опорага жолугуп келип атам. Кимге? Опора. Ошо опорага жолугуп келсең сени издеп атышыптыр. Эми керек болгондон кийин издейт да, керек деп атам. Ким издейт? Неге издеп атат? Ой, издөө салып атыптыр. Үстүңөн иш козголуп тур. Иш козголуп тур? Ооба. Качан иш козголуп тур? Билбейм. Айтып коем деп. Кайка качам мен? Өлөт го мунагы. Эмне болду сага? Ой, ага менен эле переживать этпесиң. Иш козголгондо сен көтөрүлөсүң да.
Mesinci Buyursa жақында мен министрдің қатыны болады екенмін. Министрдің қатыны тоқ мен. Азыр деген заман başka. İlgeri başka болчу. İlgeri деген көтөрүлдүң, азыр наоборот камаласың, өлдүк эми. Бекирем, айтсам. Бекирем алаң. Не качам. Качам. Ой, қара жерге кір. Ой, ушунча да коркобу. Көтөрүлүп эле жүрбөдүң беле, дагы көтөрүлесиң да. Коркпа, келе бер бери. Ой, мен менен. Ай, Соня. Bizdeki bile bilmem. Bizdeki koyun жүрек bolup jaman bolup atat. Seniki tınçelevi? Ya, gelelek mi? Gelmese göresin ko. Abıçla ökönü tek iş kozgolçele ko. Aa da. Neyli? İyiyim, tanılmay kaldım bu. Ötçüm yaka. Tanılmay kaldım, memkisine olsa da. Sen mine belaya kılıp giyinsen de bari bir men üçün bayağı kılısın sen. Tanrılı ve atasın. Abi, kaka bekle baysa, kaka kaçam ben kaka. Niye kaka bileyim? Bana okuşma. İlyas. İzde atıştır var. Senin de kızdı atacağım. Kayak varağız. Azra akça versin ya, azra. Kafayı sen şunu. Ben seni gör. Ben de ödüm. Başımda ortayı üyündüğü boşatıp koyala, bol. Ökönk tek çık etkin üyden, boldu. Kandaysın? Ne diyeyim? Ekosunu yüzemez. Kayakta ökönk yüz. Ben seni yerim bolğanıgan keyin men delе үйüm болуп атпайбы бул. Gelesi o, yerim bolmaganı kakındığa 1 yıl boldu. Ötkönde içip gelgende dokumentke kol koydun bile. Kayсы документке? Bir dokumentke kol koydun bile. Mına uşunday bolorunu bilip durup men kol koydurup algam. Sen bugünden başlap benim yerim bolup işleviysin. Büttü. Şo. Beni boşaltma bana. Boldu büttü. Kamek sen uyum var bekleyim için. Yaşıman ayrılıp kalmadın mı? Sen uyum var bekleyim için. Kayakta ben öz mühimim kaç bir odam. Benim bilmem kaçam. Onu hiç kimse vermeyeyim beni İlyas. Özüm ölüm ben bunu sizin hiç kimse vermeyeyim. Ağlam beni gerektiysin. Kayaka bekliyoruz. Kayaka kaçamız olsun. İlyas. Uçup gitmeyeli mi? Kayaka uçarsın. Kayaka uçarsın. Aeroporttan karma olat da bari. İlyas. Suyunu geçip git kalamız. Suyunu geçeriz. Kayak çok basa atan başını geçersin diyor. Kayak? Oha da. Süz ötmek bilek misin arpa etti. Mende kayık var. Kayakta kayak. Kayık var. Var mı kayak? Bassan жүрsen mende kayık var. Kayık. Kayık diye gitmem ama жүрsen. Kayakta kayak. Çık. Ana dursun. Ne? Kayağın jakşı çılgın. Allah kaçın olmuyor. Yıldır uçun ele getiriyor içi dostum. Jack. Zek değilsin ne? Zeg emez, Jack de otam. Gözüme atmayın çiçek diyor. Zek degen ne bu dedik. İlyas. Biz hazır kaysın dengizdeki tutamız. Kanday? Kaysın dengizdeki tutamız biz hazır. Kırgızistan'da kayakta deniz. Anan kaysın dengizdeki tutamız. Isık öldü. Isık göz. O? Kolga düşüyor. Anam yine kıldıysın. O vaktini düşmey duramız da. Isık hayırdan oturduk özümüz. Şu balıkçıdan. Alıp
Nereye tutamız ama? Karaköl'den düşüyoruz. Ova. Nereye tutamız bu? Doğru ele okşaydı İlyas. Dur ben sırayı. Жақсы беже, Қаракөлге ушаққа кетеді. Ушаққа рахмат ece. Gele so dese. Dur ele кетіп жатырмыз. Dur ele ketkenim. Жақ çok болады екен. Suri geçip ettim bu gele so. Hayır, қолға түсеміз. Korkunda bilinmeye karat işte olmaydı. Ну, мен міне қылсам міне қыл. Мен мұны уақытын мен азыр. Kanday. Düt. Çög öyle. İlyas koygun dostum ey. Еңістің астынан чөккен жақсы. Қош алапа ұлың кетті өлтігіне. Sen de çökmen yoksun mu? Тартылып кетті, су тартылып кетті. Чөкпей қалдым. Çökmeci dostum çıktı. Çoğula geteli dostum. Бәрібір жөгіш керек болып одан. Лучше мен İlyas dostum. жайылған жамаштап жатсаң сонында. Adam ayıtçeli. Kazınağa kolumu salma. İyilikli okuru uzun bolat teçeli. İlyas'ım, İlyas'ım. Sakla devesin beri geç çalgı süret. Ay saktalı boşalmaydı men de süret. Vay diktesin damaşanam durgan öndü. Nege sen düştün eken. Gülüm sıra vay. Ay dostum vay. Çak sattı. Ay dostum vay. Sen çak. Tray. Ne var? Ay sulu neyesi görün adamım. Hey. Dur be. Dur be. Dur dedim oradan. Su. Ya burada da kaç metre üstü oynadın harbi. Dur be. Ha? Öt be. Götür öt akşam. Elin aksınca içti bilesiniz. Kana şerigin. Ah Şerigin kana. öldü. Tray. Kamek ne oldu? Surak başlandı mı? Marco düğüne de mes bul düğüne de başlandı. O düğünde de bir sana bakın surak. Çıkarsan. Geldik. Devcan burada böyle oynama. Hiç kana yerden olmayın. Altı birlikte burada olmayın. Joe Perez'in herhalde bir adamına. Şunu görsene. Biz doğru baştan var.